هاوڕێیان خۆشەویستان لەگەڵتانم لە ڤیدیۆیەکی تر برژانی مریشک بە ناو فڕن بۆیە هەموو ڤیدیۆکەم دانەگرتووە بۆی لە کاتتان زیاد نەبەم وەکوە بینن لە ناو سینی فڕن جوان دام خستەوە بم شێوەیە وا دیارە پیاز و تەماتە ئەکەمە بەینەکانی عەفو پیاز و پەتاتەم خستۆتە بەینەکانی خەڵتەکەشی ئەوەی خۆت پێت خۆشە تێیکە من چیم تێ کردووە خێ و بیبەر ڕەش و ماست و مایۆنس و یەک تۆز مایۆنس تەمان زۆر نا مایۆنس و کێچەپ لەگەڵ سەڵسەی بان لەفەیە ئەوەندەم تێ کردووە ئیتر ئێوەش هەر شتێکە خۆتان پێتان خۆشە تێیکەن بۆ ماوەی 2 سەعات لەناو ئەو خەڵتەیە هێشتوومەتەوە دوای سینی فڕنم داناوە ئەو وەرەقە ئەلمینیۆمم داناوە بۆی ژێر سینەکە نەستوێت و تا مریشکەکەش ناخۆش نەبێت دەستەکە کاتی ئەوەیە هەندێک لەو سەڵسەیە بکەینە بانیا بۆی بەلەزەت دەرچێ هیوادارم ئێوەش لە ماڵەوە بیکەن تامی زۆر لە بازاڕ خۆشترە خۆپاکتر و پوختەترە بە هیوام سوودێکتان پێ بگەێنم. اخواني لا تنسون الاشتراك بالقناة اول شيء. عندنا اليوم خلطة كلش حلوة كلش طيبة واشهى احسن من المطاعم لان اكل البيت احسن وافضل من وانظف من المطاعم. انتم تعرفون مطاعم شلونها المطاعم شلونها احتمال المطبخ مالتهم مو بهالنظافة فبالبيت احسن انت بتاكل من يومية الاكل نظيف خارج خالي من ميكروبات وخالي من بكتيريا وهذا شغلات. ساعتها لسر قناتك كمان دعوات من هي هيا عندنا دعوات بنت اخي يجونا البيت ان شاء الله وزوجتي ان شاء الله ما تقصر ونسوي لهم اكل دعوات ضخمه ان شاء الله. لا تنسون تابعون الفيديو الاخير حتى تشوفون بقيه الاكلات. الله طعم خرافي. هذا احسن من مطاعم مليون مره مليون. طز بالاكل مال المطاعم كله وسخ كله كلام كله شذابين كلهم روح شوفوا صحي شوفوا المطبخ مالته وش قد وسخ كله فئران وسخ وساخن ولا اكل البيض وبلاش. اوبا